train a-comin', it's rollin' around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rollin' on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line, far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Kaixo lagunok, Iñaki gauna nauzue eta Mendi zinemaldiko bigarren edizio honetan kronista izango nauzue aste osoan zehar hemen ikusiko diren filme guztien eta protagonisten berri emateko. Bai zuzenean, bai nire blog klaketa.neten ere. Egia zan, aurten zinemaldea izugarrizko aurrepausua eman du eta bere programazioa altzorrez beterik egongo da. Beraz, ez egin falta eta egunero gurekin, bezedez.
Oaintxe bertan atera gara Chris Armarekin izandako solasalditik eta benetan txundituta geratu gara. Ez baita eskalatzaile aparta, baizik eta pertsona giza ere izugarria iruditu zaigu. Are you aching for the blade? That's okay. We're insured. Are you aching for the grave? That's okay. We're insured. Beno, Mendi zinemaldia abian dugu dagoeneko eta lehenengo filmea ikusteko parada izan dugu Berthold alpinista handiari buruzkoa. Seguruenik bere belaunaldiko eskalaitzaile onena eta dantzari aparta arrokaren gainean. Bigarren filmea ere dokumentala izan dugu, hauze bai konbentzionalagoa, baina interesgarria. Bertan hitz egin eta kontatu digute nola ekipatzen ari diren bide urdinak Montserrat mendian, jende zaharra eskalatzaile zaharrek aukera izan dezaten eskalatzen jarraitzeko. Boa, vai lá, manda ver. Isso aí, cara, boa, isso aí, meu irmão, manda ver, manda ver. Sobe o pé alto e sobe a mão e não para não. Mais rápido for melhor. Sobe a mão aí alto, se estica. Boa, isso, meu irmão. Isso aí, boa. Boa. Manda ver, cara, isso aí. Vai lá. Fica tranquilo, quando chegar no grampo melhora. Vai na raça. Para não. Eta gaurko proiekzioekin amaitzeko laburmetraia esan dugu, izan ere animaziozko marrazki bizidunen filme laburra, benetan interesgarria, ezoikoa eta parregarria, estimagarria benetan.
sky blue sky. This rotten time wouldn't seem so bad to me now. Oh, if I didn't die, I should be satisfied. I survived. It's good enough for